Yo Meze bite? meze neza. Urava ukajya se muri zino karitsiye? Narindi gutereteza umwana umaye nambaze manje ndamuteresa remera warayi. Ameze utese umuntu. Umubebi w'inzobe ufite utuntu tw'utubuno ibintu mwiza ni mwiza fresh. Yakubwiye ko yitwa Bite sister? byiza. Witwa nde? Nitwa Queen. Queen. Utuye he? N'uyu Nyakuguma. Nyakuguma. None se ko numvaga nyine nakwaka ibintu by'urukundo. Uko ushatse kuvuga? Nyine ngiye nsanzwe nkubona ariko nyine nkumva ndagukunze pe. Ibyo utabivuze kare. Nise kare se bwo ni nimugoroba n'ubu ndabivuze nyine. Nta kibazo. None se wamaye nimero zawe? Zeru karindwi kangahe? 078 8 5 kane 12 145. Nkunze kwandika ngo iki? Queen. Yo Meze bite? meze neza. Urava ukajya se muri zino karitsiye? Narindi gutereteza umwana umaye nambaze manje ndamuteresa remera warayi. Ameze utese umuntu. Umubebi w'inzobe ufite utuntu tw'utubuno ibintu mwiza ni mwiza fresh. Yakubwiye ko yitwa iki? Banza mbwiye Queen. Atuye hirya iriya? Ni ibyo wowe urabizi neza. Hari akabici ko nabonye ari agasadunda byandanye. Nawe wegeze kugateretaho? Manu sijya yanziye. Ntabyo nzi byagenze. Mubera namubaje na ne muri yiwe arambonorera. Ntundi rwabonaga yakwemera. Kunyemera gusa sahubwo. Ese nimba ari ukukwemera gusa cyatakwemera. Ngiye n'izina ndarijyanye mwereka se dore na nimero singizi. Ariyemera koko. Kuhindukiye utazireba zirebe neza. Igumanire amazi nabereka ubwo. Wowe n'ubundi urikajya ibwami kandi ngende ngo ntabwo nkuseza toka kure haca bwana we. Yo wagwani solo. Man, misi nyinshi. Man, ko wabuze mu Rwanda bimeze bite? Man, nabuze nabwo nari marite. Wabagaye se kapo? Cyane nagiye hanze to. Kiranaga misi nyinshi man. Wari wagiye Canada man? Ubuzima buragenda se? Shana mutima muto. Man, twaraburanye kabisa. Mwibuka kera. Nase ngo bimeze bite? Nta ubuzima ni gudu kabisa nyine man mu cyaro cyacu natwe. Naho ndakubona ahantu ba wahereye. Mba nibere hano man, mba nibere hano naje ahangaha ni kwa Garafureri. Mvuye mu rugo mu kanya. Yabaje kwa Garafureri. Ibintu abarisazi. None se we gute man? Shani fresh mu. Byagenda. Shabira Amakuru ya Canada. Shanyine Canada turaho to. Man, natwe nta ibintu ni fresh ntabwo nanjye nagiye mu by'ubuhanzi wakinwe. Nibyo nasariyemo n'ibintu by'amafilime. Man, shani hatari nyine tu. Hatari bya cyane. Shano nese mpubona se ibintu by'imiziki bijamo mwana. Biracamo mwana. Biracamo tu ibintu bigiye kugenda neza cyane. Ahubwo ugiye kuri YouTube usacinge King Beat comedy unakore subscribe nawe ushyigikira. Abanyarwanda se sha waba wabyemeye. Turabikora wana tugomba gushyigikira umuntu wacu. Ariko mpu nareba yo kutanga story. Nje kuzamuka aramuye n'umubebe. Umubebe umeze ukuntu mwari muremure mukuntu w'imibiri yombi. Wana. Turahuye muwaje n'izina ryiwe yambwiye ngo yitwa Niki. Uvuze ngo Niki. Netko wikanze. Kurota cyangwa Niki. Netko wikanze. Cyanyine turahuye tu. Cyanyine tu mubeba nyiriyeho. Nyuma wana. Ayo wamwe ngo yitwa Niki. Niki wala. Ariko nyine birangira nanye na nimero tu. Ahubwo maze mubwire kapo wanje. Uyu mukobwa witwa Niki umbwiye ngo she's my girlfriend. Umusiwe muri iryo degede ryawe. Biri serious? Uko wongeye no kumutekereza. Nyine biri serious?
nakwica udasubiye kana biri serious biri seriye man ahubwo unyice n'umunsi man unyice n'umunsi komeza izawe we natwe fake man ni fake gace man mujinga ndishije n'umutwe kweri kazima magare baby numve kuntu bimeze